Kalau I cakap you, kita orang makan nasi putih, kuah dia dengan air kopi, panas, you all percaya tak? And what is your favourite dish masa mak you masak dulu? My mom masak, kalau I tell you the truth, masa I kecil, I tak pernah rasa, kalau kita orang nak makan ayam, very difficult. Kalau I cakap you, kita orang makan nasi putih, kuah dia dengan air kopi, panas, you all percaya tak? That is what we all makan dulu. Nasi putih, kopi panas, ataupun nasi putih yang our mother cook, bekas minyak goreng ikan. Goreng ikan dan goreng ikan masin, dia akan separatekan oil tu. Minyak tu dia panaskan, dia akan letak dekat nasi dan dia bagi kita orang makan. And then when our neighbours ask us, you all makan apa? You all makan ikan sedap hari ni. Then my mother cakap apa? That's not ikan. That's cuma minyak saja. Sorry to say, actually this is my experience. I rasa I tak nak anak-anak I lalu apa yang mami lalui. Terus saya cakap, I nak diorang dapat apa yang the best. Tapi I rasa my mom memang the best. My mom memang the best. Teman mami here. Come. Teman mami. Temannya mami. Come sekali. Bawa je payung tu. Allah Akbar. Sorry Fimi. No problem. Jadi sorry pula. I want to say thank you very much for sharing this story with us. I think this is very epic, Mami. This is very, very epic.